ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, мо имрӯз қарор дорем дар шаҳри кошонёни вилояти хатлон дар хонаи ангурпарвари моҳир дӯсти ман акаи шодӣ ва бо ҳамроҳии мо аст дӯсти мо помидорпарвар кишоварзи беҳтарини ҷумҳурӣ акаи Сулаймон. акаи шодӣ ба гурӯҳи ангурбагоҳ хуш омадед. шумо мана мо меҳмони шумо шудем. акаи Сулаймон меҳмони шумо мо будем як ду моҳ пеш. мо имрӯз омадем ва аз ҷои ангур ниҳоли ангурпарварӣ ва ҷои биогумуспарварии акаи шодӣ мо дидан мекунем ва ман ҳозир омада дидам акаи шодӣ дар бораи ана ҳамин гап занед. ҳамин чӣ маъно дорад? барои чӣ хел бурида мондед шумо аз ходӣ? ин барои пайванд тайёр кардем. ҳар касе ки ангурое ки бача безеб дора хонашда хатогие ки решаеро букани бо як ниҳол дига пушони боз 4 сол дига уран интизор шад. Скелетша мун намекунем, ҳамин каркасша пардон мегам. ҳамин 1 метр 2 метр мемонад, кӯтоҳ бурдагем. ду буғум. Вақти мавсими пайванд моҳи апрел минтақаи ҷанубда, моҳи то 1 июна хулоса минтақаи шимолда пайванд мекунем. навдои савз, яъне ки пайванди сиёҳ дар савз мегам. монанди дарахти хел буриданам хато аст. яъне ки физиологияи ангур фарқ мекунад ай дарахт. ин об дорад. вақте ки дар пайванд меган сиёҳ дар сиёҳ, ваям калус меган ҷое ки клеи пайвандай, вай оби ангурро вай мешува вай намечаспад. фоизи часпиш умуман кам аст, 20% ташкил. ҳар касе ки навшогирд ай мехоҳад пайванд кунад, ин усула кунад. инам хел тайёр мекунем. худохоҳ сортҳои беҳтарина ин акаи Искандар ма ангурпарвар ҳаст овардагиам, қаламшаша гирифта пайванд мекунем. кадомо моҳи минтақаи мо ай 15 апрел сар мешавад то 15 мая. баъд қисми шимол утара ай 15 хулоса вақте ки навдои сабзиш 50-60 сантиметр шид вақти саршави пайванд. ғафсеш чанд мешавад? ғафсиш вақте ки нихе абрезка кунем кӯтоҳ дароз не 6 ҳафта. қувваида бисёр мера тез калон мешавад, тез ғафс мешавад. барои ин ду буғум монда будам. дароз не ғафс мешавад. чили шумо ҳамдиёрони азиз, мана гуфтаҳои устод акаи шодигулро шунидед. ман худохоҳад моҳи январ дар шаҳри душанбе кадом истиқомат мекунад. дар яхдон қаламчоро бурида нав ба нав сорт ба сорт ҷудо карда расмашон монда навор гирифта нишон медиҳам ва кадоми дар кор аст моҳи апрел май аз ман дастрас мекунад ва кадоми дар минтақаи Қурғонтепа аз гирду атрофи шаҳри Қурғонтепа аст аз акаи шодӣ метавонанд қаламчоҳошро дастрас кунанд. акаи шодӣ шумо гӯед ки кадом қаламчоҳои кадом намуд ангурҳоро аз шумо дастрас карда метавонанд? як такта гӯед. бисёр касе ки дар ҳамин гурӯҳи ангур ва боғ гурӯҳи кишоварзӣ гурӯҳи ангурпарварӣ ё дар саҳифаи худам ҳастагам. суратош, номаш, нархномаш ҳамаш ҳаст. яъне аз чанд намудш аллакай ҳама тамом шудагӣ гӯи ки кам буд. мисол пайванд кардам буд шудагӣ. яъне ба ҳар ҳол 30 намуд дорам ва ҳар кадоми номи худша дорад. яъне ки ангурпарвари касе завқ дорад, сурхаки сафедаки дарозак намегӯ ном дорад. ай рӯи номаш гирифта масалан ҳамаро мо печона тайёр мемонем. сорти ки чизи сурати ҳаст кафолатш қатъӣ аст. яъне ки чизе ки мо як намуд бигем барои пайванд кунем дигар намуд шавад. мақсад ин чизо ҳаст соли бозор дорад. вақте ки мо сар кор мекунем хеле хатогӣ ашиббо намешавад. ҳар сорте мегем дилхур аст. акаи шодӣ бахшиш як чизани барои кори акаи шодӣ як салом алайкум дӯстон. акаи шодӣ ба шакли ки шумо бо як кори дигар ҳам метавонед ҳамеша карда чиқеле ки айҷа расм дидемо агар ба шумо муроҷиат кунанд шумо рафта дар хонаи ҳамо пайванд карданро метену ҳамхелам аст хизматрасони шумо. масалан дафтар дорем қайд мекунем, фармоишро қабул мекунем, номи сортшо қабул мекунем. рафтам чойло ва ангурбоғ фарқ надорад пайванд мекунем. пайванд карда метем. қаламчоро айхтон бурда. қаламчо ҳамаш айхтон монад. яъне ҳар хизматрасониро мегирем бурда пайванд кардам. аъзои гурӯҳи ангур ва боғ кадоме ҳаст дар шаҳри Қурғонтепа ва гирду атрофи шаҳри Қурғонтепа зиндагонӣ мекунад? ин тараф то Қумсангир, ин тараф то мана обикику, ин тараф Қурғонтепа, ин тараф метавонанд акаи шодиро ёфта қайд кунанд, дархост кунанд, нависанд ва акаи шодӣ ангурҳояшро интихоб кунанд. акаи шодӣ метавонад
ماه اپریل ماه رفته در خونه شما پیوند کرده که درست گفتم؟ اکی شدی شما من یک قطار انگور رو تستم این پیوند است از قلمچه‌اش انگور کرد نمیشه از قلمچه‌اش نمیدیم انگور لیویا این چی نمود انگور است انگور مسکاتی میگن آراماد نه انگور اوکراینیه پشمزه که یعنی که رنگش سرخچایی شد انگوری با مزه در وای قطار چی وای قطار انگوری لندش اما این بیرکوشن هست این لندش بوده است این لندش یعنی رنگ زردی انگوری سبزی کلون با مزه با مزه یعنی یک چیزی الوگی دارن یا یک مزه الوگی مسکات میگن یعنی خوش طعم میگن آراماد نه یا هم خیلی انگور این رو شما از با طرز قلمچکنی ما پارسال ما فوریه بدم بالای زمین ده به جبور آید نمیشه هموار کردیم تاکش هم اصلا پرو دختیم 20 سانتی متر پایان زمین ده گرانیم موندگی دو چشمه دیگه بالا دار ای آود نگاه بین کردیم آخشی همداران عزیز ما میریم ادامه میتیم نوار رو از جایی که اکی شدی کیرمی کالیفرنیایی بیوگوم سه همداران عزیز ما حاضر آمدیم در جایی که اکی شدی با استفاده از کرم کالیفرنیایی و دادن پروی سویجی بیوگوموس استحصال میکند. اکی من کرمش در روی زمین علاقه معلوم است. اکی شدی یک گردون کنید کرم آنا. اکی شدی درباره این کرمو گپ زنید. کرم سرخ کالیفرنیایی میگن. یا دو سالچی تاجیکستان ما آمدگه ازبکستان یا 5-6 سالچی. یعنی ای پروی هم محلی را چیز طبیعی خالی گاو مال خورده بیوگوموس استحصال میکنن. بیوگوموس چه فایده داره؟ بیوگوموس 10 برابر ای پرو ای نیترامافوس که نوروی مینرالی ده مقطع یعنی تاثیر تا 3 سال زمین ده میمونه. هر کسی را که خودش باید یا بسنجه چی پامیدور داره بودرینگ داره هر چیز باشه باید که از بسنجه خودش نتیجهش خودش میبینه. شما دیدید نتیجهش رو؟ من پارسال استفاده نمیکردم خریدم یک نیهولچه شوندم در کانال هم هست یعنی در یک سال توصیه نمی‌کنم نیهولی نیم متر از بردن نشون میدن در یک سال و نیهولی که 3 سال پیش بود آیا حسابی چی گذشت برا چی شد کلون شد انا می‌خوشیدگی شما حاضر داخل قوطی رو نشون دادید که در اونجا چی می‌پرتایید به اینجا اون برای کامپوست قریب رفتیم کامپوستش چی است درباره کامپوست گپ زنید کامپوست هم همین پسوندنی برگ خاص خشک چیزی هست چیز طبیعی برای پسوندن یعنی دیرتر تیار میشه نسبت بیوگوموس دوام 1 سال 1.5 سال همین پوسیده برای سوادنوکی زمین اینم پرو میشه چیزی هست همین برگ چرگ خاص خشک اینا نمیپرتیم موسر دا اینجا میپرتیم چوک تربوز و چیزی هر چیزی که باشه چیز طبیعی هر چیزی باشه به غیر از سلفان شیمیه این هم خیلی شو حتی پوسیده این یک سوش دیگه تاگش چیز سیاه میشه اینا یکم قواد میپرته یکم آب میشه که دورو میشه آب حتما آب باید باشه حتما اینا تاگش روی یک سوش همداران عزیز همون برگا پوسیده من خیلی زمینی سیاه شدن این خوک نیست این همون برگی پوسیده است برگ ناوده و علافی تر انا و مانند بیوگوموس لیکن چنین بیوگوموس قوت ندارد این برگو لیکن به هر حال دیدید چقدر سیاه زمین شده است که من ببینید همداران عزیز من در یک نوارم نشون داده بودم در خونه خودم قوطی کردگی هستم و چقدر خاص خوشک و چوک تربوز و چیز همه اسطای خوراک و باقی مانده های فقط خوراک میخوردگی گوشت و استخوان نه سلفان نه چیزی که هست میپرتوید اینجا در اون 1 سال 1.5 سال 2 سال انا خیلی سیاه میشود و پروی تاپ تیار میشود و شما در خوک حوزتون این رو خشک کرده پمیدور و بودرینگ یا دیگر درخت رو تشنونید درخت 1 ساله شما 2 ساله 2 سالتون 4 ساله میشود همداران عزیز ما با شما طرزی فرهنگ استفاده برای زمین رو نشون داده حاضر استادگیم حاضر شما همین بیوگوموس رو بختگی تیار ما میریم بیوگوموس تیار رو نشون میدیم همداران عزیز من هم اومدیم و نزدیکی اکی شدی نشون میدید و ما بیوگوموسی علاقه بخته شده تیار شده رو یک دست تو رو گیرید این هم خیلی حالت داره رنگ چای خوب ایندیسکیه بو نداره ببینید بیوگوموس زمینی سیب سیاه این البته این
سرغیزاترین زمین می باشد و چکلی که قید کرد اکای شادی از تمام نیروی مینرالی هم این با قوت است. شما اگر این رو استفاده برید بیوگوموس رو 3 سال قوتناکی دارد. من همدیاران عزیز در آخری همین نوار قید کردنی هستم که اگر هر یکی ما بیوگوموس استفاده بریم این بهترین کار می شود. برای همین مصلحت من به شما که از بیوگوموس بسیارتر استفاده برید. هم زمینمون از زهر خالی می شود، طبیعی می شود، هم میوهمون خوش‌تر می شود، سبزواتمون خوش‌تر و با مزه‌تر می شود. درست گفتم اکای شادی؟ همدیاران عزیز این نوار رو با آخر من رسانیم. در پناه خدا باشید. من حاضر درباره همین نمودی پرورش انگور که اکای شادی برام موندن نوار میگیریم.